156. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Kembali lagi kita hunting bus di Terminal Bares Solo. Ada NPM Gumarang Jaya dan Palala Senopati yang sudah berada di Terminal Bares Solo. Gumarang Jaya Novin 9 standby di Terminal Bares Solo. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up Jam 12.17 ada Mr. Always Palala yang baru saja hadir Terminal Bares Solo untuk menaikkan penumpang. Dua unit hari ini, satu dari Padang dan sampai di sini. 05. You'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Dari kejauhan ada ALS Royal Class dengan Novin 156. Mantap. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Dan di ujung sana ada Sembodo yang baru saja meninggalkan TBS jam 12.20. Perdana start dari Padang, penumpang Palala langsung membludak. Jam 12.35 ada Gumala V38 yang berangkat menuju Jakarta, NPM keempat yang sudah meninggalkan TBS. Dari kejauhan ada Sultan Class yang akan meninggalkan TBS. Seru sekali kalau lihat Basuri. Wan muda selalu heboh. I68 12.45 meninggalkan Terminal Bares Solo. ALS 156 yang baru saja hadir di Terminal Bares Solo. Sepertinya Palala juga akan meninggalkan Terminal Bares Solo. E05 3 unit sekaligus. E02 Senopati. Dan ada NS
as you fade away. Tepat jam 13.00 ada transport meninggalkan TBS Nopin 44 eksekutif kelas. I can see the way you look at me. I'm such a Karoseria Adiputro. disgrace. I never really asked you. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.